Oleh tuntum kan video chuanin online atanga pen card siam dan kan en ho le do na ni kan sianga tunlaya chuanin Aadhaar card pen card mobile number le bank account te hi thil poimo kan nei nge tur te zinga mi pali tila kan soi sualom lawe chuwang chuanin Aadhaar card pen card mobile number le account number te thun zom vek te po angai to thina ni chung zinga thil poimo em mai pakhat pen card siam dan tuntum kan video hian kan thlir hawanga chuta chuanin e-filing antia Central Income Tax Department hian website an ne chuta e-filing chumi website a chuanin olsam takin manin huna tangin computer emo phone atangin emo poisa sen ngai mi alovina thonin minute nga chung lekin asiam zo the ni chumi siam dan a process le kalmang tuntuma hian video kan thlir ho don ani online atanga pen card siam tur chuanin ti hianin Google Chrome e-filing ti kan type don ani phone atanga kan apply do ni pon desktop mode khanin kan da nga e-filing kan type anga ti chuanin tuna kan hmuang hianin e-filing homepage Income Tax Department Government of India hianin kan luta e-filing homepage kan click don ani kan click zo hnuah chuan ti hianin pop up alo langa pop up hi kan exanga ti chuanin left side lama hianin instant pen to Aadhaar ti lo mani hemi link hi kan click anga kan click zo hnuah chuanin ti hianin get new pen ti le check status download pen ti hilom tani hemi option pahnih hi kan hmang tangkai ve dona get new pen hi chu Aadhaar siam na nia check status le download pen hi chu kan request kha a hlotlin hnuah khanin kan status kan check nan le download nan kan hmanga tunchuma hianin get new pen hi kan click don ani Aadhaar kan siam don awang khanin ti chuanin process pali panga ti turlom ta pakhatna chuanin Aadhaar number te validate OTP validate Aadhaar details ti te tin get pen atop bera hian ani tani process a hianin amasabera hianin enter number for pen allotment chu kan Aadhaar number kha kan enter don ani chumi zo chuanin captcha code hi kan chulu tanga chumi zo chuanin kan confirm tur thil panga awmani chung zinga chuanin pakhatna chuanin permanent account number pen card kha kan la nei ngai lo turani la nei ngai mi alo Aadhaar thlak kha kan ni turani hemi apply tur chuanin kan lo nei to ni kha chuanin ti chi lo ni ti chuanin kan mobile number le Aadhaar kha kan link ngai turani bokani pathumna chuanin Aadhaar card ta hianin date of birth kha achuang ngai turani date of birth chuang lo teom thina date of birth chuan lo kha chuanin a thei lo ni ti chuanin palina hianin kum sompariat minor kha kan ni to turani lo ni sompariat noilam kha ti chuanin khang pali panga te kha kan confirm hnuah khanin kan process thei don chawani ole atira please enter your Aadhaar number for pen allotment a hianin lut leila kan Aadhaar number hi bul bera hianin kan click anga kan enter anga kan Aadhaar number kan enter zo hnuah chuanin captcha code enter turlom le tani captcha code hi security code te poni thina image text te poni thina kha capital letter le alphabet le number in pol ani tani in chopol chumi captcha code kan ti zo hnuah chuanin ni china kan soeng khanin thil panga confirm tur oma chung panga te chu kan confirm ani chuanin eta box lo I confirm ta hianin kan click don ani kan soi tong khanin pen card number kha main kan la nei ngai turani lo ani kan la nei turani lova kan voi khatna turani nge turani chuanin mobile number le Aadhaar te kan link turani ya date of birth kha Aadhaar number a khania chuang turani ya kum somparet kan link turani chuan terms and condition te po kan thra turani chuanin I confirm that zo a khanin generate Aadhaar OTP kha kan click anga kan click zo hnuah tian alo lang ta a please enter Aadhaar OTP received on your mobile number tunap kan hmuang hianin kan mobile number a Aadhaar nena kan link na mobile number a khanin OTP kan donga 133488 hi kan chulu tanga
agriya hianin kan click anga validate other OTP and continue a hian kan click le dawn ani tichuanin tuna kan hmuang hianin kan documents te kan details te tian alo lang ta ni a chan chu Aadhaar ne na kan link vek awang kanin Aadhaar card a om zong kan date of birth te kan documents kan details zong ka pen card a han automatic in a in fill up ngal vek dawn ani a chan chu Aadhaar le pen card kha in link vek dawn awangin osam takin pen card ta document zong kha Aadhaar card mi khani vek ngal dawn ani tichuanin ni che kan soeng khanin accept tur confirm tur pathum lom le a chung te chu chung zinga poimo chu pen card kha kan lo nei to ni chuanin le kan apply non le ni chuanin number dang mi pakhatin cheng sing khat lai kha choi thei ni zel bang te po zu thei ni chuwang chuanin pen card kha kan nei to ni chuanin mi pakhat ming khan ti non lo tur ani chuanin I accept that ti kan click anga submit pen request kan click le don ani chuanin submit kan click zo nuwa chuanin tihianin notification alo langa thank you we are validating your details alo ditani tichuanin acknowledgement number alo lang boka chuanin Aadhaar number to view pen status kan en nan khanin Aadhaar number ha kan mang don ani atnuai a hianin status kan en du chuan check status click tur lo om bok tani ani lo pon atira option pani na zoka kan lut thei boka check status si tuntuma hian kanan click kanga tichuanin nichina kan apply kan pen card kha a success to em ti kan check don ani status kan check anga Aadhaar number kan enter anga Aadhaar number kan enter zo nuwa chuanin captcha code alo oma captcha code hi dik takin kan enter don ani UBWDB ania captcha code hi kan enter photanga chuanin kan enter zo nuwa submit anwe submit ti hi kan click le don ani submit kan click zo nuwa OTP was sent to mobile number ain tia Aadhaar number ne na kan link na mobile number a khanin OTP kan dong don ani tuna kan hmuang hianin 165408 hi mobile number a SMS in kan donga chu OTP chu kan enter don ani chumi zo submit kan met lenga tichuanin kan pen allotment successful ain tani kan pen card kan apply kha a success ngal ti nani chu tichuanin kan du chuanin pen card kan download ngal theita a download pen a hianin kan click anga chuanin start download a hian kan click anga PDF form in kan download don ani chuanin kan open nanga PDF form in kan open don ani ta hianin ain loka password loka intia enter password intani enge kan password kan ti chuanin Aadhaar card ta kan date of birth kha kan pian ni kha kan password turani chu kan enter anga kan click anga ti hianin PDF form in midon thon ngalani osam dewin ti hianin hei malamani ai nung lamani a ti chuanin kan chep thlanga kan print out mai donani ti chuanin signature hi omlowa hei hi kan don vele osam takin manualin kan sign chop mai donani kha online atanga pen card minute nga chunga siam zo dan chu ania tikhanin osam takin kan mana tura kan mang mai thei donani pen card a number kha kan man tangkai tur berani wangin kha a valid to chuanin a tok mai ni tin signature chungchang a khanin signature kha manualin a sign chop theya sign chop vele man ngal theini kha central sarkarina apom danani khangzong kha tuntum kan video tana pen card siam dan kan en thai chu ni sela video le peka chuanin YouTube account siam thin ta na thil poi mo mai le request am mai copyright chungchang kan en ho le don ani copyright chungchang a chuanin copyright claim chungchang te tin copyright strike chungchang te chung te chuanin kan channel kan video te FAQM monetization te FAQM ti chungchang le copyright claim lom ta se engtin nge kan ti bawang kan remove wang kan channel kha engtin nge kan monetize le thiang ti chungchang zona sang te kha karon chang don ani tun chunga tan chuanin mutui bang tha photu lai